Ndabasuhuje nitwa Disboy w'Abanyarwanda intumwa y'Abanyamusanze. Guys, reka turebere hamwe video ya Djihad arimo kuburanishwa n'ubushinjacyaha Nyarugenge. Kabisa abanzi nka Disboy ntabwo bakinshidikanya kubera amakuru meza ndimo kubazanira y'ibyamamare bigiye bitandukanye. Guys, reka turebere video hamwe yuko urubanza rwe rwaje kuba rugenda. Djihad na bagenzi be bakurikiranyweho gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni ya mpano n'umukunzi we. Ubushinjacyaha bwabasabiye guhamwa n'icyaha bagakatirwa imyaka 5 gusa bo baburana bihakana gusakaza ayo makuru bavuga ko atari byo, ariko amakuru akaba yaje kugaragazwa muri rusange. Nita Disboy w'Abanyarwanda, inkuru yose irambuye mwayisanga ku kinyamakuru Isaniro Empire, niho mwayisanga. Ndabakunda cyane.